Ozoniranje. Počinje ozoniranje. U utorak 14. juna, malo posle 9:30, Blic je pored ostalog objavio sledeće. Kako sada stvari stoje, sve škole u kojima će se održavati mala matura stručna lica MUP-a će prethodno pregledati. Potom se škola zaključava. Biće angažovani policajci koji će redovno nadgledati i obilaziti objekat. Za sada nije poznato da li će biti još nekih mera bezbednosti, ali je procena da je stroga prevencija jedini način da se i pored dojava o bombama mala matura održi. 2 dana kasnije dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi dobilo je više škola širom Srbije. Dojave su dobile i čačanske škole tokom noći i jutra u četvrtak 16. juna. Đaci su evakuisani, deminerske i stručne ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova su pregledale škole, ustanovljeno je da su dojave bile lažne, u petak se nastava nesmetano odvijala. Načelnicu školske uprave za Moravički upravni okrug, Slađanu Parezanović, u razgovoru u četvrtak kada su dojave obznanjene, upitali smo za sadržaj pristiglih mejlova na adrese čačanskih škola. Pa to su poruke su vrlo, naravno, direktori su slali, ali stvarno ne bih prepričavala te poruke, to su poruke slične sadržine koje su zadesile škole na teritoriji cele Republike Srbije i ne mislim da je uopšte potrebno da sadržaj njihov prenosimo u medije. Ipak, koliko primećujemo, neki mediji su ih objavili. Neki screenshot maila, drugi su ih prekucali ispravljajući gramatičke greške. Sredinom maja psiholog Žarko Trebješanin za Danas je komentarisao ranije pristigle mailove sa sadržajem pretnji o postavljenim bombama u Beogradu i ono što se može preneti i na ove stoji u konstataciji. Dosta je oskudan rečnik, polupismeno je. Naravno, sve je to moguće simulirati, ali mu se čini da se baš ovako napravi i simulira, malo je teže. Mudrije je uzeti ovu poruku ozbiljno, iako je dojava o bombama lažna, rekao je pored ostalog. Blic u nastavku pomenutog teksta od 14. juna iza naslova pregled svih škola, a onda zaključavanje, Blic saznaje evo koje će mere važiti na polaganju male mature zbog potencijalnih lažnih dojava, također navodi sledeće. Sve pretnje postavljenom bombom na različite adrese u Srbiji, škole, aerodrom, klinički centri, muzeji ispostavile su se lažnim. Domaće službe su utvrdile da su poslate sa servera najčešće Poljske, ali i drugih stranih država, među kojima i Ukrajine. Da bi se otkrilo ko stoji iza pronađene IP adrese, neophodno je da to istraže i te države. Prema poslednjim informacijama koje su Blicu bile dostupne, domaće službe nisu dobile odgovor. N1 je 17. maja na svojoj internet stranici objavio tekst ko i zašto šalje dojave o bombama, zastrašivanje ili ozbiljna pretnja. U njemu se nalaze navodi eksperata da, iako je dojava zaista došla sa ruske ili švajcarske mreže, ne znači da je poslata sa teritorije neke od tih zemalja. Ekspert za cyber bezbednost Goran Kundajić također je izjavio da to može da se fejkuje ili, kako se to kaže u IT svetu, spufuje. Znači, možete da predstavite IP adresu koju želite. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić u ponedeljak 20. juna gostovao je na radioteleviziji Srbije i, kako RTS.rs prenosi, izjavio postoji operativni plan, u svakodnevnom kontaktu su sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, bit će sigurni i roditelji i deca. Neka se u miru pripremaju za završni ispit. Istakao je da se u skladu sa intencijom od 2010. ide na sažimanje broja objekata u kojima će se održavati završni ispit, kao i da ih ove godine ima 1266 i dodao. Smanjit ćemo za 50 do 60% kako bi sve bilo operabilno. Ne reko smo, polaganje završnog ispita je 27., 8. i 9. juna. U cilju da dođemo do pojašnjenja, pozvali smo stare sagovornike ozoniranja iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Predsjednica Unije, Jasna Janković, priključit će nam se za koji minut. Budite tu. Ozoniranje. No sunshine when she's gone. It's not warm
when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she is gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Ozoniranje. 11 dana proći će od masovne dojave o postavljenim bombama u školama širom Srbije do završnog ispita naših osnovaca koji predstoji 27., 8. i 9. juna. Da li MUP i ministarstvo idu korak ispred onih što upućuju pretnje? Koji su mogući scenariji, a koje rešenja, razgovaramo sa Jasnom Janković, predsjednicom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Razgovor s povodom. Pre svega osvrnuli smo se na izjavu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, navedenu pre par minuta Branka Ružića za RTS, u kojoj se ističe da se ide na sažimanje broja objekata u kojima će se održavati završni ispit. Predsjednica Unije izjavila je da je upoznata sa tim navodima i potvrdila saznanje Blica sa početka priče o planu da se pregledane škole, ove opredeljene za polaganje završnog ispita, zaključaju. To znam, a znam i praktično kako će to, na primjer, izgledati u Vrnjačkoj banji. Umjesto da se polaže u seoskim školama, svi će polagati u gradskoj školi, tako da će svi kompletan ispit biti premešten u jednu gradsku školu. A sad ne znam se tu još detalja svih, zato što je to rečeno, prošle nedelje je bilo na sastanku Ministarstvo i MUP, u stvari nakon onih dojava u Beogradu, a pre dojava širom Srbije, i oni su se još tada, prošle nedelje, dogovorili o smanjenju broja objekata i stvar je, bar posle, je saopštenje bilo sledeće. Tih, ako je 1260, na primjer, govorimo sada o 600 škola ili tako, 650, 700 ili možda 500, i govorimo u stvari o školama koje će biti pregledane pre nego što u njima počne prvi dan ispita. I onda će biti zaključene. Tako da će deca doći u tek otvorenu školu koja je već pregledana. Meni sada u ovoj situaciji jedna stvar nije jasna.
ako je sve tako, a tako je, ako dojave o bombama su već mesecima, a jesu, zašto smo mi u javnosti izašli sa svim detaljima? I sada jedna Vrnjačka Banja zna se gde će sva deca da polažu malu maturu. Mislim, ja ne moram reći ime škole, tako, pošto, mislim, što bih ja to radila, ali ja znam koja je to škola, kao što znaju i oni. Zašto se izlazi u javnost sa takvom osetljivom vrstom informacija? Ja nemam odgovor na to pitanje, to je verovatno pitanje za SUP, ali ja stvarno, kad je već takva situacija, mislim da mi sada moramo da budemo mnogo mudriji, da tajimo neke stvari, a ne sve da... Na pitanje ima li Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije neki predlog za što bezbednije savladavanje trenutno mogućih okolnosti da dojave stignu u toku završnog ispita uprkos zaključavanju pregledanih škola, Janković nas kroz odgovor upoznaje sa sledećom, vrlo važnom činjenicom. Evo čujte. Ja nemam, sad stvarno nemam nikakav. Mislim, šta bih ja tu mogla? Ja mislim da je to stvar MUP-a i da tu ministarstvo mora samo da sluša. Dakle, oni misle da sad će tako da bude 3 dana, ali šta ako drugog dana stigne dojava? Ne mora da stigne prvog dana. Prvog dana imamo objekte koji su ovako pregledani, ušli su đaci i položili su srpski. Sutradan polažu matematiku i u 8 dođe na 50%, dođe na 30% škola mail. Sve mora da se prekine. Nema veze što nisu sve škole dobile. Ne može da polaže Beograd, a da ne polaže Kraljevo. To ne može. Beograd nije dobio dojavu o bombi, pa će Beograd da nastavi da polaže, a Kraljevo će sutra. Ne može. Nego mora da se prekine u svim školama, pa da dođe u sutradan da polažu matematiku. Šta mi znamo šta će biti sledeće nedelje? To je pred nama, da se razumemo, ali ne možemo znati unapred ishod. A kažem, neka je dojava u Kraljevu, neka je dojava u Vranju, neka je dojava u Somboru, sve se prekida. Ne mogu ta deca da ne polažu, a ova druga da polažu. To ne može. Taj ispit ne bi bio regularan. Ja sam možda od Ministarstva prosvete više očekivala ta moguća scenarija. Dakle, ako bude ovo, mi ćemo ovo. A ako se desi ovo, mi ćemo ovo. Nego sada da se kaže škole će biti pregledane, zapečaćene i u njih će ući 73.000 osmaka i 50.000 nastavnika će biti obuhvaćeno svim ovim. Kad kažem nastavnika, u stvari mislim na zaposlene u školi, to će biti i naše tetkice i domari i tako dalje i tako dalje, ali ja to od Ružića nisam čula. Ne mora znači da Ružić to nije na nekom sastanku rekao, pošto on nas ni ne poziva na sastanke, tako da u tom smislu njega apsolutno ne zanima šta misli struka, ali ne znam, možda oni imaju scenarija. Ja ih nisam čula zaista. Zašto online polaganje završnog ispita ne dolazi u obzir i koje bi bilo fer rešenje ukoliko se završni ispit, pa hajde da kažemo, oduži? Sa kojom ocenom bi predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković ocenila ovu školsku 21-22? I ta pitanja su nam na spisku danas. Odgovori stižu, budite uz ozoniranje, vraćamo se uskoro. Ozoniranje. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God.
here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw them back till I lose God. Ozoniranje. Ozoniranje je ponovo u etru. Pre no što se vratimo razgovoru sa Jasnom Janković, predsjednicom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, osvrnućemo se i na zakon. Advokat Ivan Simić je za Telegraf.rs izjavio da po važećem krivičnom zakonu dojave o postavljenim bombama mogu da se podvedu jedino pod krivično delo izazivanje panike i nereda. Ko širenjem lažnih vesti izazove paniku i nered, odnosno teže ugrozi javni red i mir ili spreči sprovođenje mera i odluka, kaznit će se kaznom zatvora od 3 meseca do 3 godine. U tom smislu je nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu, odnosno Odeljenje za visokotehnološki kriminal, i oni sprovode istragu. Svakako, onaj koji je oštećen određenim krivičnim djelom ima pravo i na naknadu svake vrste štete koja je prouzrokovana činjenjem tog krivičnog dela, bez obzira na to da li je šteta materijalna ili ne. Razgovor s povodom. Iako se ispostavilo svakoga puta do sada da su dojave bile lažne, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije za ozoniranje kaže: Mislim, to je možda malo teško i neprijatno reći, ali svakako da oni žele da javnost uznemiravaju i da su oni uspeli da javnost uznemire, apsolutno. Deca od 1. do 4. uglavnom u tom protokolu za reagovanje u datoj situaciji, ovoj konkretno, rečeno je da se deca od 1. do 4. i ne obaveštavaju zašto su u dvorištu, da je bomba, tako da sve učiteljice, učitelji koji su nekako pročitali to i možda shvatili zbog čega, oni nisu deci maloj od 1. do 4. ni govorili o tome. Znači, govorili su nešto se desilo, u školi je neka havarija, moramo da sačekamo, vidjet ćemo da li ćemo se vratiti, u redu deco, idemo kući, sačekat ćemo odrasla i tako nekako. A ovi od 5. do 8. i ovi srednjoškolci, njima je rečeno, i koliko sam ja informisana, nigde se to nije širila neka panika. Nastavnici su uglavnom, naravno, nastavnici su pobogu u Srbiji više navikli na takvu vrstu situacija nego nekih mirnodopskih normalnih, jel tako? Najveći broj tih nastavnika koji tu rade već je doživeo 99. bombardovanje, ona dežurstva naša za vreme bombardovanja i tako dalje, tako možda su samo imali dežavi, a deca su naravno gledala u nastavnike, pa sad pošto niko nije paničio, nisu ni deca paničila. Ono što se u medijima moglo saznati prošle nedelje, opcija za online polaganje završnog ispita se ne razmatra. Komentar Jasne Janković na ove objave je sljedeći: Mi nemamo kapacitet ni za online nastavu, a kamoli za online polaganje mature.
Da nemamo kapacitet, to smo shvatili još za vreme korone, jer smo tada razumeli da mi nemamo kapacitet da ocenimo učenike online. Ako nemamo kapacitet da ih ocenimo, mi nemamo sigurno kapacitet da sprovedemo jedan ovakav ispit. Ja ne mogu da kažem da to nije moguće, da imamo tehničkih sredstava, da smo se za to pripremali, da smo imali takvu probu, ali sada iz nebuha reći, sad polažete online, to bi bilo izrugivanje prosveti i obrazovanju. U ovim uslovima sada apsolutno bolje ukinuti, bolje reći, deco, situacija je takva i takva, nema ove godine maturskog ispita, to se zove završni ispit, toga mi zovemo maturski. Dakle, nema završnog ispita u 8. razredu, na osnovu ocena će se praviti rang lista i tako će biti. Na kraju krajeva mi smo već imali godine kada zbog nekih nemilih događanja koje nemaju veze sa bombama niti sa koronom smo imali poništavanje maturskog ispita, odnosno završnog ispita. Mi smo to već doživeli 2012. godine za vreme Žarka Obradovića, koji je neposredno nekoliko meseci, tačnije nakon toga i podneo ostavku, jer su testovi bili unapred poznati. Tako da, znači, mi već imamo situaciju iz 2012. kada smo samo rangirali decu na osnovu njihovog uspeha u 8. razredu. Ja ne kažem da je to dobro, ali sada više nije u pitanju ni školovanje, ni obrazovanje, sad je u pitanju život. A mislim da je to ipak najsvetije što svako od nas ima. Tako da ja čak i to nekako vidim kao moguće rešenje ako dođe jednom do dojave, drugi put do dojave, treći put do dojave. I hajde na kraju da damo ocenu školskoj 21. i 22. Koju biste joj vi dali? Od 1 do 5, prva dama Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije ocenila je ovu školsku godinu sa... Svakako ponovo jedna atipična školska godina kada smo više brinuli o drugim stvarima nego o obrazovanju i kao takva ona nastavnicima svakako pripada visoka ocena, ali kao takva školska godina mislim da više od 3 nije zaslužila. Dobar 3 za školsku godinu, a od nas dovoljno. Zahvaljujemo se na razgovoru Jasni Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Do slušanja. Ozoniranje. Slušali ste emisiju Ozoniranje koja se realizuje u okviru projekta Zajednički glas za slobodu medija. Ovaj projekat sprovodi 10 lokalnih nezavisnih medija Moravičkog i Zlatiborskog okruga uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. Informacije i izneti stavovi nužno ne izražavaju stavove donatora i isključiva su odgovornost autora.